هشتی آدارا 2026 لتواهی جنان پیروز به لتواهی دایکان پیروز به هشتی آدارا 2026 کوبه به هیویا آزادی و سرکفتنی پشتی اوقاس شر پشتی اوقاس برخدانی پشتی اوقاسی تکوشین و هر تم تکوشینا جنا بلند به کو هشتی آداره پاراستنا شورش روجاوا مسوگر به هیوی دست به هشتی آداره و چالاکین هشتی آداره دبن نها جیانا جنا کو به پرنسیبین لسر اساسی وی هاتنا آوا کرن ده شورش جنه دب تایبت یکمین پاراستن هر وها وکهوی هر وها عدالت هر وها بیجن مسوگریا مافین جنان یه دموکراتیک که هر تم هاتی بن پیکرن که هر تم بیجن ایشو دستلاداری سر جنا هاتی مشاندن سری ده افه کوشن کارب خواب پاریزه خبری خستن بکه کو کارب مافی خوشی مسوگر بکه رولا جنا د سیاست دو دجواک دیا هری گرنگه جبر بسالان مافی اجدستوی هاتی گرتن بسالان لبرچاو نه هاتی دیتن بسالان نرینا کو جن نکار سیاستی بکه جن نکار ام بیجن جواکا خو بریخستن بکو آوا بکه لی بتایبت د شورش روجاوا د روی کی دن هات دیار کرن کود شورش روجاوا د جنین کرد بتایبت کوب تجربه خو بری خستن بونا خو به اراده خو کاری بو خو تمثیل بکن ده هر قادن جیانی ده هری گرین رخستن بونا جن کو جن خو رخستن بونا خو کوم بکن لدردورا رخستن خو کوم ببن کو کاربن لبرانبری ایریشان لبرانبری نخوشیان لبرانبری ام بیجن هدف گرتنا کو جنین پیشنگ ده آستا شورش بگشتی ده هر تم دهاتن هدف گرتن و یا دلیلی کو ام بیجن هیزا جنا یا گوهات بو آوا کرن دلیلی کو ریخستن بونا جن دبه کلمک لپیشیا سیستما دولت نتو دلیلی کو جن به اراده خو کاری بو سیستما جهانی بگوهره جبر ویجی رولا جن گلنکی گرینگ کو کار به تواهی سیاست دنیای بده گوهرتن اویاجی دکه سرملی تواهی جنا پیوسته یکیتی خو آوا بکن پیوسته هیزا خو بکن یک پیوسته دوی سالا 2026 ده بونیا هشتی آداری ده هیزا خو خورد بکن هبونا خو و اراده خو به وی هیزا خو بدن دیار کرن کو کاربن مافی خوی امبیجن جیانی مافی خوی سیاسی مافی خوی ریخستن بوینی و جواک بونی مسوگر بکه امبیجن مدیلا کو د شورشا جن ده هاتی اوا کرن مدیلا کو هر تم جن پیشنگ بو مدیلا کو هر تم جن خودی اراده بو کاری بو رولا خود همه قادن جیانی دبلیزه لی د شورش آمده د هریمی می روجاواده ام بیجن جیه کی کوجن لیتنه به معنا خوتنه گلک کسین گوتین روجاوا زیارت دکن گلک هیئتین گوتین اویال برچاواد بینن جگاوای کمین دما گوش باشور کردستانی در باسی روجاوا دبن لملیدن سینور رنگی جن نای دیتن نل کولانا نل سازیا نل ناوجواکی ده نای دیتن لیده ما در باسی ملی روجاواد بینن گاوا یکمین بیجن جنین آسایشه گاوا دویمین ریوبرین جنه گود ده درین معبری ده هر واحد ناف هر سازیه کی ده جن ده ناف کولانا ده جن رولکی ام بیجن وکی تواهی پیکاتین جواکی رولا خود لیزه اجبر ویجی ام بیجن رولا تایبت یا جدای هر سیستمی که یانجی جواکی که به تایبت رولا تکوشینا جن جبونا آزادیه او رولا کو کسایت کی وکی فیلسوف مروواهی ریبر آپو بو پیشنگی تکوشینا جن گوریا آزادیه لبر جنا وکریه کووی ارکی دایی سرملی جنان جبونا وی دما کو جن ده هر جواکه که ده پیشنگ به هر جن کار برولا خبلیزی وی چاقه اراده جناجی دیار ده به
اویا جی کاره دهندری هر جواک کیده و هر ولاتا کیده هم سیستم جی هم سیاست جی بده گوهرتن هم جی د عالیه جواک بونی جی جواک کی دموکراتیک بده آوا کرن هجبر انها جواک ما یا روج آوا جواک کی دموکراتیک گو تواهی پیک هاته کارن رولا خاطی دبلیزن تواهی پیک هاته کارن چاند خو بدن دیار کرن و هر وها ام بیژن دمله پاراستنا چاند و زمان ده یان سرکه دایی کو جنا دایی پاراستن اویا بنگه کی ج پاراستنا هر جواک کیه جبر اف مدل باشقی تواهی مدل جهانینه جبر مدل کی جواک بونه آوادک جبر مدل کی ما فی هر کسی دیار کرن مدل کی کو ریل پیشیا هر پیکاته کی هر جنه کی هر امبیژن رخصتنه کی جنا یان جی رخصتنه کی گشتی گوشن کاربرولا خاطر بلیزه ریل پیشیای ودکه اویا دبی کلمه کو اصلنگی کل پیشیا سیستما دولت نتو سیستما دستلاتداریا باوک سالاری بوی امبیژن جبر ویجی ایریش السر پردبن ایریش السر زیده دبن جنین پیشنگ دهندری و رخصتنا جنا دروجاوای کردستان دتین هدف گرتن میناکی ویجی گلکن کو هرتم امتینن سر زمان اما هرتم وان پیشنگ خوی جن بینن سر زمان حتانی کو سوجداری وان جزی خواب خون اجبر ویجی دما کو جن پیشنگ بد شورش ده جن راستی گلک ایریشانتی جبر سیستم دستلاتدار د اصلا جهان دهین نهاتی گوهرتن دایک و جن سیستم کی آرام و آشتیانه و کف دخوازن لی سیستم دستلاتدار هر تم شر آوادکه هر تم شر مزندکه هر تم کشتن و قتل عامه ده آوا کرن جبر ویجی رخصتن بونا جن قبول ناکه و ایریش السر زیده دبن باندورا وان ایریشان پر مزنه ده همه کلین جیانه ده بتایبت السر دایکان السر زاروکان دما شر مزن دبن و الهر داری بلاد به قتل عامی گوچه دبن ایش و آزار جن دکشینن جه تالان کرن جه کوچبریه جه کشتن و قتل کرنا هفجین و زاروکین وان ایشن کو جبروان وان دایای کو تکشینن حطانی نها دوام دکه ام بیژن مقابلی و شر کو آنا داعش بناوکیتن لسر قليمة لسر جواكا مدد مشاندن ليل كيلا كاويجي ام كارن ببيجن كوجن دفج تاكوشينا خبرناده برخودانا خوي دوام بك وهر وها تاكوشينا خو وي مزن بك افياجي د بانغا حشتي عداري د ديار بو د ام بيجن د سلوغاني د حشتي عداري د كو امي شورشا جن بباريزن لهمبري تواهی ایریشن گوتین مشاندن جبونا و اف ایریش باندوره کی مزن دکن لی تجاری ترس و خوف دلی جناده و تکوشینه ام بیژن ناسکنینه هر تم هر کاندنه کی تکوشینا جنا جبونا خواگهاندنا استا آزادی استا آرامی استا سرکفتنه کاربن پاراستنا شورش آخوا بکن و پاراستنا مدیل گومه پی شورش آوا کریه ارکن گوت کوین سرملی جنا یک جی هفگرتنا جنایی دویمین ام هر کس کار بخوال در دوری رخصتنا خوی جن کون به خودی لوی شورش خود در بکوین ام کاربن لهمبری وان نزیکاتیا لهمبری وان سیاستا ام هرتم ویتا کوشینه بلند بکن ام هرتم جبونا آزادیا خو جبونا تکوشینا خو ده همه قضايا جیانی در رول بلیزن کو پیوست مافی مده دستورا نویا سوری ده هبه پیوست مافی ما بیم سوگر کرن ده قانون پاراستنا جنه ده پیوست ام جبونا سیستما خوی هف سروکاتی جبونا قانون خوی جن کو گلک مافین جنا دورده ده پاراستن ام تکوشینا خو خورد بکن ایریش و سیاست گوچه دبن هر تم جبونا قرکرنا جن و قرکرنا گلای لی پیوست ام خودیل شورش خو در بکون پیوست ام لهمبری وی قرکرنه جی رانا وستن هر وها ترس و خوف جی چینه به اجبر و ایریش دوام بکن حتانی کو ام لهمبری وی
ئاستا تەکۆشینێ بلند بکەن بڤێ ئەس دبێژم یەکیتی و هەفگرتنا ژنên کورد تەواهی پێکهاتەیەن ژنە du Rojavayê Kurdistanê de di asta Kurdistanê û di asta cîhanê de giringiyekî xwe pir mezin heye dema ku yekîtiya jina xurt dibe yekîtiya jina tê avatkirin sîstema desthilatdar jî mecbûr xwe biguhere mecbûr e bi çavekî din li rêxistinbûna jin binere em bi demokrasiyê mêkaribin sîstema cîhaniya desthilatdar bidin guhertin bi wekhevî û bi em bêjin hevgirtina jinan em ê karibin hêza jina bidin diyarkirin hêza jina pir xurt dema were cemhev dijmin jî her tim vê hêzê dixwaze belav bike ji bona zîfatiyê têxe hêza jina em gerek divê alî de hişyar bin gerek divê alî de ambaldar bin ji bona ku em karibin vê hêza xwe her tim komî serhev bikin em hêza jina bi hêza jina mê karibin serkeftinê ava bikin me dît çawa li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê bi giştî ji bo serhildana jin jiyan azadî çi qase millet û çi qese gel çi qese ciwan û xwendekar ji bona wê serhildan kirin me dît çawa di asta cîhanê de ji bona guliyên jinê me yepejê derketin xwepêşandanan û dengê xwe bilind kirin em li kêleka yepejê em nahêlin gûkeziyên jina qut bibin her wiha dema ku şoreşa jin ku bi sîstema hevserokatî û bi diplomasiya jina hat dîtin hetanên ha jinê me pêşeng li qadên Ewropayê danûstandina dikin hevdîtina dikin rast e hetanên ha etirafekî fermîn pê nehatî kirin lê her kes her jinek û her rêxistinekî jina dixwaze vê modelê li cem xwe pêk bîne ji bona ku karibe azadiya xwe bi ser bixîne pêşeroja modela jinên azad yan jî jiyana azad wek hev û demokratîk di xeterîkî mezin de jiyan dike ku anha piştî ew qas sal tekoşîn û şoreş piştî ew qas destkeftiyên jina hatin bi destxistin piştî ku ew qas pêkhateyên jin hatin cem hev û yekîtiya xwe ava kirin şerekî mezin yê destpêkê li ser herêmê Bakur Jilatê Sûrî hedefa wan û armanca wan rêxistinbûna jin bû ku vê hêza jina bişkînin niha jî xeterîkî mezin ku di hundirê sîstemê de jin nayê dîtin ji bo ku em karibin vê xeteriyê derbas bikin ji bo ku em karibin pêşeroja modela şoreşa jin mayînde bikin û li tevahî cîhanê belav bikin pêwîst e bêyî ku em bêjin sînor hebin bêyî ku rengên zimana hebin bêyî ku rengên çanda hebin mademî jin bi rengê xwe bi dengê xwe bi çanda xwe her kes hevdû qebûl bike her kes hevdû hemêz bike her kes destê xwe têxe destê hev ku em vê hêza jin bînin cem hev ku em karibin pêşeroja şoreşa jin pêşeroja modela demokratîkiya jin em karibin misoger bikin